الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام والإيمان والإحسان وأكرمنا بالقرآن والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yari niya mga palanggungan haram Islam, alhamdulillah, yari na isap kita niyo jaman na to. Tiap-tiap biyasin adlaw ini, amuin parsukuan sin guru na to mulia, habiyayaon gumanap na isap pengajian kato taniyo sarta pagpatuntum. Amuin ini kiatagnaan niya na bukon na pila adlaw longta, insyaallah waktu ini ganapan niya kato taniyo in pengajian masih-masira doon haamoy intiagnaan niya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Di na ako magpalugay, itukbal ko inguro na ito kalasaan. Wayron na rain din kan Sheikh Sabir Umar par yatafadal siya na ito maskura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المشاهدون في هذه اللقاء، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah mga katautay manguran na mga agama Islam. Bali, adlaw ini murah-murahan subatan na to in mga pamando atau ka mga wasiya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakawa na to din ha ikaysa sampai pa ika-walo. Dihayaw din nakita ha amuin al-wasiyatu tasi'a, amuin pamin-min niya atau kapamando niya ha mga sahaba niya. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ya Abbas, ya amma Rasulillah, salillah al-afwa wal-afiyata fi dunya wal-akhirah. Tiyawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in langgong sin ama niya. Inagi na ya amaong kulong niya, ya amaong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pangayo kulong niya fa Allah Ta'ala sin kaampunan, kamaapan, iban kasanyangan din naman na dunya, iban ha adlaw akhirat. Niya natin niya diarak sin Rasulullah in amaun niya, papangayoon niya kamaapan pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sumanyang siya imana si masanyang nini hati so pamadiha dunya amuin wero mga kananaman mo, amuin kabunsian mo yan to din ng mga pamaranan mo, din ng mga kahalan mo yaun na may timpiyagyan afia bihayan. Demikian biyabayita sin amaun niya kiaulungan sin Allah Ta'ala. Inagi na, Ya Rasulullah, alimni shay'an as'aluhu Allah azza wa jal, as'aluhu Allah azza wa jal. Qala salillah al-afiyah. Famakastu ayyaman thumma sa'altu thaniyan فقال لي يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. لو نيا يا رسول الله هندو يكسين unu in ino mukaku yaun hatinya pangayoon ko fa Allah subhanahu wa ta'ala amo in itukbal niya kako inamo in yan. Nalaw sin Rasul sallam kaniya pangayo kolong niya amuin kasanyangan hati niya masanyang ko diha dunya imana niya hati niya palayon sin Allah Ta'ala kay may mga kahalan amuin di mo kabayaan niya to bihayan atau ka mga sakit bihayan palayon sin Allah Ta'ala. Pagbubuslong niya hapila adlaw na isa bihayan nangasubo na ko balik kaniya in ayi niya Ya Abbas ya amma Rasulillah o amaon sin Rasulullah sallallahu al-afiyah pangayo ka fa Allah Ta'ala sindayaw parasahan
dayo sin kahalan, din naman ha dunya, da magpagpaadlo akhirat. Masan niyan ko di ha dunya, iba masan niyan ko adlo akhirat biyan. Na pabilalong taamuin, mapangayon ta fa Allah Ta'ala in pakaragyaan yaon, nakita na imano siya sa rayaw-rayaw pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati niya, diha doon niya masan niyang kau. Hamuin, kasanyangan niya dihil sin Allah Ta'ala kay mo, amo impiangayo mo kaniya. Nadamikyan adlo akhirat masan niyang kau, hati niya pahulaon ko sin Allah Ta'ala, halom sin surga niya. Nag-insurga sin Allah Ta'ala, wairu unsibo sin lingkat niya diha, katan halom niya, wairu unsibo niya, amo indiha dunya. In dayo sinamuin surga pegian. Namuyatin afiyah adlo akhirat. Hati niya masanyang ko adlo akhirat. Lamatong kita niya ha, amuin, pamando ikahampo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadlu siyam. Amuin kalabihan sin pagpuasa. In kalabihan sin pagpuasa ini, mga kataw tayo manguran na mga agama Islam, tiniya sin bulan na Ramadan yaon, na diungog natura. Sa gawa, na bakansa sa amo ilongta, inamuin mapahala puasa in pardo. Tinasampay pa mga kasuna-suna tambiayan, na mapahala. Hambok ka di sinusalam, hamon bakang paliha mo in didumulan na to in. Long na mangsama, hisis yung magpuasa, mangsama yawman fi sabilillah. Hati niya, hisis long niya magpuasa long niya, hakar na long niya in, amuin, angan-angatin niya, rida sin Allah Ta'ala, bakan amuin long ta amuin, karena magpakita-kita siya, sa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, inamuin pagpuasa niya un, hang kaadlaw sadza. Na long sinusalam palayoon sin Allah Ta'ala, ingyasad niya, dahil na apinar kagyahanam, panon niya, 7 tahun. 7 tahun. Hambuk sahaba, hi Abi Amama, kaya ulungan sin Allah Ta'ala, namung siya. Lang niya, ya Rasulullah, murni bi'amalin yudakhilin nil jannata. Hinduya kulong niya, daaka kulong niya sinhinang, hambuk hinang. Apabila mahinang kinhinang yaon, ikasad ko pa surga sin Allah Ta'ala. Qal, long sin Rasulullah kaniya, alayka bisawm, fa innahu la adla lahu. Subay kolom niya, daran magpuasa. Daran ko magpuasa. Sabab, intumbas sin puasa yaon, wairu unsibu niya, hakatan ibadat fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wairu unsibu niya biya. Nabiya mga pagpuasa long ta mga amuin sunnat, hatiap-tiap ang kapito, on doon, long ta sunnat puasahan. Amo na in adlo isnin, iban adlo khamis. Sabab in adlo yan, amo yaon in mga adlaw, amo in pag-intriga singkatan amal ibadat si manusia. So paman nakahinang kaw, sinden sin adlaw Jumat. Dumagpak na pa amuin adlaw isnin, na intriga na isab inamuin amal ibadat mo yaon ha adlaw isnin. Nahangkan siyunat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mamuasa kita. Namikyan, din naman ha adlaw at tawaka dum sinamuin salasa, sampay pa amuin, damagpak na pa amuin hamis, na intriga na isa pa pahadarat sin Allah Ta'ala in ibadat mo yaon. Adi na sabab yaon, long sin Rasul in kabayaan ko tudlong niya, amo in intriga pa Allah Ta'ala in amal ibadat ko, amo in halom sin nagpapuasa ko biyayan. Na in labi kabayaan puasa biyayan, amo in puasa sin Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Long sin Rasul ahabbu siyami inda Allah siyamu Dawud. In labi long niya kabayaan, amuin kabayaan fa Allah Ta'ala puasa, amuin puasa si Nabi Dawud. May tabiya din puasa si Nabi Dawud.
yasumu yawman wa yuftiru yawma. Hati niya pag-ut-utan niya sadza. Hangka adlaw mamuasa siya, hangka adlaw muka siya. Hati niya. So pama kahapon na muasa siya, haadlaw yan bukas siya. Konsum mamuasa na isab. Namuyad din ahabbu siyami inda Allah. Amuin puasa sin Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nalong sin Abi Umama. Lang niya, ya Rasulullah, murni bi'amalin. Daak kulong niya, hinang long niya, amuin ikasud ko pa surga. Long niya, alayka bisawm, fa innahu la adlala. Wajib kayo mo subay darang ko magpuasa. Ha? Karena Allah Ta'ala. Sabab, impuasa yan, intumbas impuasa yan, na wero unsibo niya. May tanakaiyan inasala, wero unsibo sinamuin, ibadat puasa pahadarat. Sabab, doon kengatan si Allah Ta'ala in ka-ikhlas si manusia. Sabab, in ibadat puasa, tuput Allah Subhanahu wa Ta'ala in makaingat. Di kengatan sin iban mo. Di kengatan sin taimangud mo. Di kengatan si mga kabagayan mo. In ikaw puasa ko biyayan. Sa gawa, tuput Allah Ta'ala in makaingat in ikaw puasa ka. Nag-ibadat ko, ibadat puasa. Malingkan ba magsuy-suy ko kanila, inakoy nila puasa ko, ang pamakaingat intay mangud mo yaon. Bukambia mga magsambayang yan, kakitaan ko sin, tay mangud mo, kabagayan mo, ini ko sumambayang ka. Ada pa ning puasa na di ko niya kakitaan. Di niya kakitaan in pangatayan mo, tuput Allah Subhanahu wa Ta'ala in makakita sin pangatayan mo. Demikian, bibayta niya natin niya, namong naisabihi, Abi Umama. Long niya, Rasulullah, murni bi'amal. Daaka kulong niya sinhinang ikasud ko pa surga. Biyalikan na isab ikatulong sinasalam, alayka bi'sawm, fa innahu la mithla lahu. Wajib kulong ni mamuasa. Daraan ko, masabi ko, daraan mamuasa. Sabab in pagpuasa yan, wero unsibu sinamuin karayawan, idil sinallahu ta'ala. Hindi na sa mapiyawang kataw tayo manguran na mga agama Islam. In pagpuasa piyagiyan, amo inda akan sinurado salam, bukan amo in sumandal ko sa zasin pagkaun mo. Sumandal ko sa zasin pag-inom mo, uho mo. Sa gawa, in paglimot. Sin pagpamung, sin simod mo, sin katan, himumungan, amo in fahish, mutafahish, amo in mga malumi, himumungan, na wala mo na kontrol in simod mo yan. Na, apabila biya di pagpuasa, na di makadihil, wayroong karayawan simbiyato. In puasa yaun hati niya, pag-training si manusia, sina mo imbiyadinin, amo ikakontrol niya, sinhawa napso niya. Na di na sabab yaun, apabila in taon nakukontrol niya in hawa napso niya. Hapya agad niya, piyataanlok niya kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na di mahunit na imano siya yaun, makaagad hapamando sin setan, ataw ka mahunit na siya makaagad hapamando sin amo inhawa napso niya, ataw ka napso niya. Masalamat na siya, hamo in napso niya, wa ma'ubari'u nafsi, inna nafsa la ammaratun bisu. Hindi na sabab yung kataw-tay manguran na mga agama Islam. Piagbalik-balikan sa zasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin, pagpuasa ko long niya sabab, impuasa yan, wero unlong niya, sibo, sin tutumbasan din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namikyan, supporter sinyaw hadis din kan Abi Sa'id radiyallahu an qal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا رواه البخاري ومسلم. ويرون إدرسل الله تعالى hambuk ipon na muasa siya hang kaadlaw puasa bisa bila imanan yung puasa niya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulos ikhlas yung pangatayan niya, sin pagpuasa niya yaun. Malingkan inilil sin Allah Ta'ala kaniya, palayuun sin Allah Ta'ala adlo yan, impamayhuan niya, dahil na apinar ka Jahannam, amo impanon niya,
kapitun tahun. Sab'ina kharifa. Na din ang sabab yaong kataw tayo manguran na mga agama Islam. Impuasa yan, kengatan na to, hatinay na, wikaya, anin na, mahinang yaon taming mo yaon din na apoy ng kagihan. Kita ba mamasa ko ang kaadlaw sadza? Palayoon na ko sin Allah Ta'ala, din na apoy ng kagihan amuin, panon mo siya kapituan, tahun. Nabiyarin na ba mga 2 adlaw na, ipagpuasa mo? Hanggatos kapatan, tahun panon mo ilayo mo biyayan. Na din na sabab yaon kataw tayo manguran na mga agama Islam, na lando amuin, dakula, ingkarayawan sinamo pagpuasa yan. Inika to niya amuin pamando sin Rasulullah amun ika hamputag isa. Din na mga pamando niya. Hadis din kan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 خصال فقال لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم ولا تتركوا الصلاة متعمدين فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة ولا تركبوا المعصية فإنها سخط الله ولا تشربوا الخمر فإنها رأس الخطايا كلها ولا تفروا من الموت وإن كنتم فيه ولا تعصي والديك وإن أمراك أن تخرج من الدنيا كلها فاخرج لا تضع عصاك عن أهلك وأنصفهم من نفسك وأنصفهم من نفسك. In maudusin amo in ikahamput tag-isa din ang mga pamandusin Rasul sallallahu alaihi wasallam na admu syirki billah. Amo in di kita semakutu fa Allah Ta'ala. Di kita semakutu fa Allah Ta'ala. Sebab asal kengatan natin syirik ini na dakula pakarajaan. Iban ikalarak sin amal ibadat ta, iban di kita ampunan sin Allah Ta'ala. Bang nagsisyirik kita. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sabnatu ni Allah Ta'ala dini ampunan in manusia nagsisyirik kaniya. Sabang on nahinang mo kasaan atau kadusa dugain ha syirik na iniyatu tahta masyiatillah. On waktu insya'a ghafar, on waktu atinya bang magkahandak ni maampung kau, maampung kau. Ampunan ko ni maampung kau. Bang magkahandak natin masiksa kau na masiksa kau. Sa gawain syirik na di niya tud ampunan biaya. Ang kan wasiya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Ubadah. Inagi niya bakasa kulong ni Hinduan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin 7 kaginis in Hindu kaniya. Ikaysa din na 7 yaun nalong niya, la tushriku billahi syai'a. Ayaw kamu sumakuto fa Allah Ta'ala bisan ng katiyo. Bisan ng katiyo. Ayaw kamu sumakuto fa Allah Ta'ala. Wa in quti'tu. Bisan palong niya tuktukang nakamubihayan. Na ayaw kamu tudlong niya amo in sumakuto fa Allah Ta'ala. Aw huriqtum. Atawa ka, sunugan kamu, daakan kamu magsyirik fa Allah Ta'ala, na ayaw kamu tuod semakutu fa Allah Ta'ala, mas marayo inamu in masunog kamu. Aw sulibtum, atawa kamu hinangan kamu biya cross yaun, biya kakahinang ka biya basa amon biya zaman sin Isa amon hinang cross i mga tao biyayan. Na bisan long hinangan kamu sin biya to na ayaw kamu tudlong semakutu fa Allah Ta'ala bisan ng katiyo. Ini kedua pamando sin Rasulullah kan Ubadah. Long ni wala tatruku salata muta'ammidin. Ayaw kamu tudlong niya tuminggal sin sambayang sin tuuran niyo. Tuuran niyo. Faman tarakaha muta'ammidan faqad kharaja min al-millah. Hiisi si manusia amo in tuminggal sin sambayang sin tuuran na yung pagtinggal niya sin sambayang
na nakagawa siya din na agama Islam. Nakagawa siya din na likusan sin agama. Imano siya amuin tuminggal sin sambayan. Matao din hadis. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama ad-din, wa man tarakaha faqad hadama ad-din. In sambayang hag sin agama. Hisi imag huminag sin sambayang sa benar tu nakapalindag nin agama niya. Hisi manusia tuminggal sin sambayang liarak nin agama niya. Mataot penhadis amo manunjuk si mga pakaragi ambiyayan. Demikian mga hadis long niya, wero long niya piagbidaan long niya, si Muslim ibang kafir malingkan sambayan. Muslim magsasambayan, kafir timitinggal sin sambayan. Nabisang pauno bangsa ta. Apabila long ta amo timitinggal kita sin sambayan, na baken manusia nagngang kato amo kafir kita fa Allah Ta'ala. Sagawa amo kitab sin Allah Ta'ala, iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia timitinggal sin sambayan na nagkukupur siya fa Allah Ta'ala. Ini kato pamando si Rasulullah kan ubada long ni wala tarkabul ma'siyata fa innaha sakhatullah. Ayaw kamulong niya huminang si maksiyat pa Allah Ta'ala. Ayaw kamu huminang sinamuin hinang di kabayaan sin Allah Ta'ala. Ayaw kamu sumakaya hinang amuin sulang kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab impag maksiyat yan na makadohat kita sin astul sin Allah Ta'ala. Maigin rida kato sin Allah Ta'ala, makakatok kita paastul sin Allah Ta'ala. Na imano siya, kiadugalan sin Allah Ta'ala, apabila mapatay siya, di siya magtobat fa Allah Ta'ala, halong sin narkas siya. Al-iyadu billah. Na kita ini mga katotay manguran na mga agama Islam. Diya doon niya, tiap-tiap mano siya, limalawag siya sin ikasan niyang kaniya. Ikasan niyang sinamong kahalan niya, pamaranan niya, ikasan niyang sinamong paghula-hula niya, sampai paamuin, pamaybay niya, iban uno-una din ang pakaragyaan niya, kabayaan niya, masan niyang nasihat sa lama-lama niya. Nadabikyan natin niya, kabayaan ta, hapwasin kamateta, masan niyang kita. Halam kita sin surga sin Allah Ta'ala. Nabang niyate kita, sinamuin, doon, haamun kakahinang di kabayaan sin Allah Ta'ala. Na astulanin Allah Ta'ala kato. Apabila astulanin Allah Ta'ala, di kita ni ampunin. Imana niya doon kita niya ibutang halam sin siksa niya atau kanarka niya aliyadu billah. Ini kaupat pemando si Rasulullah hakan ubada long niya wala tashrabul khamra fa innaha ra'sul khataya kulliha. Ayaw kamu minum hamakahilo. Sabab pag-inom hamakahilo yan. Na amuya ni uhan singkatan. Dusa fa Allah Ta'ala. Katan, amuya ni uhan niya. Hangkan ninambuk hikaya. O nambuk usog, abid. Hiyapaan siya sinambuk babae. Long niya, tuwan long niya, apit ko long niya magtupabay ko long niya, magparua ko long niya salamat. Long si babae yaon. Namiapit na biya, malabil uban na biya mga imam-imam yan. Tinya, nag-angan-angan sinhisi makakubrit kanila, amuin, taabitan sila madto pa among pagdua salamat. Namiadto na inamuin abid yaon. Impyagyan abid ini amuin tao, makusog siya mag-ibadat sa wala siya nakapangad diha syara sin Allah Ta'ala. Namiadto na siya. Paggaban niya pabaybihan, piyagaban na siya pabaybihayan. Kita niya na, imbaba iyaon, nag-ipat siya bata-bata. Nagsadya siya inuman makahilo. Nagluto siya sinamuin karni haram yaon, biya baboy. Paguwas yaon na si halong, nangandado imbabae, liyak ni in lawang. Long niya usog yaon, long niya pinakolong niya doon na hambuk din ang mga biyutang ko yan. Amuin, ikaupatlong na simbarang kulong niya.
na nagtali-tali na abid yaon, banglong niya, minumakulong ni banglong niya, ikaysa, amuin, ipahinang kaniya si pagpiyad, among bata-bata, ipabuno kaniya. Ini kadua, hati niya magpadzina siya hamon usog yaon. Ini katu niya, amuin, minum haalak. Ini kaupat niya, kamaun sin haram yaon. Laon sin abid yaon, banglong niya magzina, kulong niya dakula dosa. Ayaw ko. Dia kulong niya magzina. Banglong niya, bunuong kimbata yaon, damikyan dakula dosa. Ina mo mamuno. Kamaun ako sin unod sin baboy yaon, damikyan long niya dakula haram to dilong niyan. Sari na long niya, minum na kulong ni alak. Pag inom sin to yaon, sin alak, nahilo siya. Nahilo siya, naubos niya inamuin unod sin baboy. Kyaon niya. Hinahinang niya amon pulutan, sinamuin kwan yaon. Nahilo naman siya yan, sampai na zina na yung babae. Nausin bata yung mga tamanuisuy. Nalong niya bang di kulong niya patayin long niya inamuin bata ini, na ako na long ni manu siya long niya, hati niya, manuisuy mga bata, hati niya, iabid long niya, na nagzina siya. Patayong kulong niya. Na di na sa mapiyaon, na nahinang ning kata maksiyat sa babansin khamar, amuin nahihilo na siya bihayan. Nahangkan lang sinong in khamar lang niya na ra'so kulli khataya. Hati niya, uhan sing kata dosa pa Allah Ta'ala. Sabab ba nahilo na kau, nahinangan mo na hindi ining kabayaan mo yaon. Na ini piyagaan si mahanusia. Na in khamar piyagaan ini bakentar tanto sa zaamu in alak yaon. In khamar piyagian, kataan amuin yusan si manusia, usalan si manusia, amuin makapinda sin akal niya biyayan. Makaiksin akal niya. Na muyat tin khamar piyagian. Na umusal kau sinamon yaon, kapaniya-paniyawon hati niya, kingatam niya makapinda sin akal mo yaon, siburain longut-yut-yut sa din usalan ko, supaya ko di mahilo, na nakahinang dako sin haram biyayan. Nakahinang dakaw. Siburain, tiyo-tiyo inusalan mo ibang matawad, damit yan, dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na din ang sa mapiyaon, na pag-inom haalak, pag-inom si makahilo, pag-iyos si mga makapinda haakal, ingkatan yaon, uhan singkatan, dosa pa Allah ta'ala. Nasa pamalong ta mga, way na ikapamim, way na sin mo sinamuin, naadik na ko magyo sinamuin, makapindasin akal mo yaon. Unihinangan mo, manakaw na kao, mga niyaya na kao, mamanon sin mo ikapami mo biyayan. Demikian ini kalima wasiya. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan ubada na long niya la tafiru minal maut. Ayaw ka mo long niya mabuga, long niya mapatay. Sabab in kamatay yaon, na tanto tudlong niya, amuin lumabay ka niyo in kamatay. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap manusia, dihilan sin Allah Ta'ala nyawa, natangsunda sin Allah Ta'ala in nyawa niya. Iyan na. Nasiburain, mabuga ko kaniya, iban di ko mabuga, na mapatera ko. Nasagawa, inwagib hinangan ta, ingatan ta in kita mapateta, pag-ubos huminang kita, sinluto ta, hapwasin kamateta. Amuyat tutudin lang, marayo biyayan hinangan si manusia. On hikayat simbihayan, manusia mabuga kamatay. O namuktao, ininang niya mag-uma sa zabiyayan. Pag-uwas biyayan, ang bukwak to biyayan, limaas na siya. Long simbagay niya, hundong na kolong niya, mapatay na kolong niya, simpagumahan mo yan long niya. O iro na mahasil mo long niya. Na long niya, maguyak long niya kamatay. Na miyano na siya sinuwi tubtuban simpano niya biyayan. Sampai nasakit siya. Nasakit man siya, kita niya mga tao, amon lima beka niya biyayan. Mataod, nagbanban, iya sumo niya, pakain ka mo. Long niya mamisita, tibon na mo long nahikuan, nga na ni ngan niya, sabab long niya nasakit siya long niya.
Halong niya, ako na lang niya. Ako na lang niya. Kiyarunan na sa bimbuga niya, biyayan. Pag-uwas biyayan, magduron na ina mo inkwan niya. Sakit na yaon. Na, kita niya na isabi, mga tao, amuin, nagdara na sinpala, iban amuin kukuputi yaon. Long niya pakain ka mo. Long niya sug na long niya mapatay, long niya hikwan, long niya, na siya diyan na mo na sing ipagkali ka niya, iban ipagputos ka niya. Halas niya miyatera siya. Nangkalong sin Rasulullah, wala tafiru minal maut wa in kuntum fi. Hati niya, ayaw kamulong niya magoy, ayaw kamulong niya mabuga, sinamo in kamatayan sabab, hati niya, maonda doon kanyo in kamatayan. In kamatayan, biasa pantun, tubig habaso, in katanta o iuhaw, lumabay doon, minum ha tubig yaon. Namuyat to inamo in kamatay. In kamatay ini, nafagya. Hati niya, wala ko piya hati sin Allah Ta'ala kuno ko mapatay. Di pila imano siya, malasig sila. Pagdugong kanila, yadto na minoy pahadarat sin Allah Ta'ala. Bang kumita ka mo doon ang mga internet yaon, di pila imano siya on mga masayik biyayan. Nagnanasihat, sa rundon maligad sila, pag-uusway na kwan nila, napas nila. Di pila in mga tao magkakalang, pag-uus maligad magtuy, pag-uusway na. In kamatay mga katotay mauran na muwagib sa diantod si Mano siya. Sabab, la mahala. At tinawayroong pagduarwa. At tinalumaway kita sing kamatay yaun. Damikin wala kita beitaan sin Allah Ta'ala sing kuno kita mapatay bihayan. Na inuwagib kato. Pagka wala kita beitaan kita mapatay kita. Hawala kita beitaan sing kuno kita mapatay. Nasmadiya na sa kita sin lututa. Kuno-kuno da magpakato bihayan. Siburain mabata kao. Iban malaas ko biyan, subay sumadiyak ko biyan. Nabi ang mga sahaba sin Rasulullah. Banglong niya in umudlong niya makaabot na long niya kapatan tahun na subelong niya hati niya amuin harapan niya na marayo in pag-ibadat pagtuhan niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan niya na marayo biyan. Namayad to in ikalima pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Ubadah. Ikalima. Ini kaunam niya, long niya, la ta'asi walidaik. Ayaw ko long niya sumulang hadwa maas mo. Wa in amaraka an takhruja minad dunya kulliha, fakhruj. Binsang pandaakan ko niya, amuin, pagwaon ko din na dunya. Na ayaw ko tudlong niya, sumulang kanila. Sa gawa, on tahdid niya. In sarasin Allah Subhanahu wa Ta'ala, naon boundary sina mong pagtaat mo kanila, iba na mo in sulang mo sila biya. Habiha surah Luqman. Sin Allah Ta'ala, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Banglong niya daakan ko sin dua maas mo. Sin ikashirik mo kakulon sin Allah Ta'ala. Ayaw na ko magtaat kanilang dua. Ayaw ko isa hati niya amun dahon mo sila magkalo. Ayaw ko sa magtaat, bihayat di mo hinanganin ko niya un. Sa bagay-bagayin mo na sila, dayo-rayon mo na sila diha dunya. Sabab in diha dunya, minsan pa in kaunan si maas mo biyan, o parsubatan mo sabab sila naganak kay mo biyan. Hindi na sabab yaon, dakula pa karagyaan, inamuin pagmaas. Sabab, inrida sin Allah Ta'ala, magsabab harida sin dua maas. Lang sin Rasulullah, rida Allah fi rida al-walidain, wa sakhatullah fi sakhatil walidain. O kama qala sallallahu alaihi wasallam. Inrida sin Allah Ta'ala manusia, magsabab harida sin dua maas niya. In astol sin Allah Ta'ala hamano siya, magsawap ha, astol sin dua maas niya. Na din na sabab yung katotay manguran na mo agama Islam. Hiisis yun din kato. Iabutan tain dua maas buhi pa siya. Atawa ka hamok din kahadwa na subay magkhidmat kita kanila. Hati niya, ayuputan ta sila sin pag-ayuput marayaw. Din aturan, sinamuin biya baita,
hakato sarasin agama na biyatin pag-ayupot ta kanila sa doon ta kabakan ng kasugan ta kanila. Hapwasin pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabisan pa lang ta nagtataat ko dua maas mo. Bang, simusulang ko kabayaan sin Allah ta'ala. Di ko magsambayang. Nagmamaksiyat ko pa Allah ta'ala. Naway pus niya to. Subay asas na pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy din asas niya. Kita ni ba ha-tawhid? Syurut sin la ilaha illallah. Syurut sin kabulul amal. Amo in katay masina mo in kakahinang ta. Na muna al-imanu billah. Hati niya na nagkahagad ko fa Allah ta'ala. Ini kedua ni al-ikhlas. Kataan hinang mo yan. Pagtaat mo fa Allah ta'ala tulus ikhlas. Kataan hinang mo yan ibadat mo tulus ikhlas fa Allah ta'ala. Ini katunya mutaba'. Subay na makaagad ha. Pamandusin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kapito niya pamandusin Rasul kan Ubadah. Long niya la tada' asaka an ahlik. Ayaw long niya usala in tungkod mo yan, hamo ipanglubak mo sin ahli mo. Ipaminsana mo ha ahli mo. Ayaw gamita. Sa gawa, hanunuta sila. Hindi sila marayo, sabab amanat sin Allah Ta'ala kayo. Long sin Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nara kita sin Allah Ta'ala, ipasalamat kato, ipalapas kato, dena apinar kagyahanam, mga ahli tabiayan. Na di ikarayaw ha ahli ta amuin, usalan tahi isingod ta sila, biya bata-bata, amo impatyo-patyo, lubakan ta sila. Na impamando ini, hati niya, ayaw long niya usala, inamuin, tungkod mo yaon, ha, ahli mo, imana ipaminsana kanila sa dayawa sila. Hati niya, ayaw puta sila marayaw biyayan. Nabiyara, hapag napaka-alta biyayan. Hamana sinadi sinusala. Ang mano siya, nagnapakasya sin alta niya, hapi sabilillah. Ang mano siya, among ginis babara pa amuin, pag napakan niya yan, nasabot, sa in afdaluha wa a'zamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlik. Sa in pinakalabi marayaw dito, pinakalabi dakula impahala niya, amo innaka napakamuha ahli mo. Imana niya, in ahli ta, subeta sila kaulungan, subeta sila kalasahan. Makin amo in, di makatiyo-tiyo hati niya, magama kita kanilang yayan. Lang sinasalam, la yafriku mu'minun mu'minatan. Di man jari long niya mag-usus, magamalong niya inamuk mu'min, usog mu'min, pa mu'min babae. Iman maksud niya asawa. Mayan. In karihalahu khulukan, radiyalahu khulukan akhar. Bang-on kakahinang sinamumpalangin sin asawa mo yaon, sinbukan marayaw, na tumtumasazza. Onda na hinang niya palangin niya marayaw. Hadina sa mapyad to, nakatabunan ni mangising karayawan yan to. Bagang tiyo-tiyo sa mahinang biyayan, kangian, na muna yan to in, taki-taki ang biyayan, sampai kaya tabunan na in biyabud karayawan niya. Hadina sa mapyaon, na bang makasabar kita, so pa asawa ta palangin niya bagang marayaw biyayan. Makasabar kita sing kakahinang ngayaon. Nalong sin Allah Ta'ala, asa an takrahu syai'a, wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira. Onlong niya amo hindi niyo kabayaan among kakahinang si mga pamilya niyo biyayan. Sabang makasabar ko doon, hasusungon waktu on idil sin Allah Ta'ala kanyo amo in labi marayaw biyayan. Unin tiapsiran si mga mufassirin, uno in marayaw yadto o arakala hasusungon waktu, maka anak kamu in anak niya yaon mahinang siya salih, mahinang siya ulama, atau kamahinang siya amo inang darasin amon naglulkuan sin agama sin Allah Ta'ala. Amo yatilo wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira. Hasbay masabat kita biyayan. Hay Ubadah hinduan siya sallam ayaw long niya butanga inamuin tungkod mo doon na mga ahli mo. Imana niya, hati niya, ayaw usala, ayaw lupaki ha, tungkod mo yan in mga ahli mo biyayan.
Hindi na sabab yung kataw tayo manguran na mo agama Islam. Amuyad to inamuin, ikahamputag isa, di na pamandusin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin, halom niya, amu ilima atau kapito pakarakyaan niya yan. Lematong kita niyo haamu in wasiya sin Rasulullah ikahamputag dua. Imaw dunia fi arkanil Islam. Hadis din kan Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Lam yakuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الله الجنة يا معاذ تنيا Muazina tinya hambuk waktu miaga dah Rasul sallallahu alaihi wasallam ha tulakan atau kapagpano niya. Hambuk waktu long sin Muaz hatinya duna kulong niya kinakasuka kutud para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa masira kami long niya nagpapanaw. Inagi kulong niya ya Rasulullah. Baita iba kulong niya sinhinang amuin mahinang kuyaun ikasud ko pa surga sin Allah Ta'ala. Wa yubaidni minan nar. Iban ikalayo ko din ha, narka. Baita iya tulong niya. Long sin Rasulullah kaniya, laqad sa'alta an azimin. Sa benar tudlong niya nangasubo kolong ni Muaz. Sinsa, lando dakula, pangasubo. Lando dakula. Nah dia ini kita ni mga kataw tayo manguran na mga agama Islam, yung mga pangasubo, si mga sahaba, amuin, magmumpaat kanila na dunya, labi luba adlo akhirat. Di kato yung pangasubo ta, amun, mga subo kita sinamuin, wero umpunan niya. Hasupaya kita, makakadto pa amuin, bakan amu biyayan. Makaig kita din among korek, makakadto kita pa kamistekan. Atawa ka yung pangasubong tabiyayan, amun asal kay nga tantana. Bakasta nakapangasubo harungin kuan biyayan makaingat. Us lamatong kita hambuk mga sumo na kita sim bakasta na naasubo kaniya biyayan. Bagkani maksud ta amo in ilmo sa magpakuntis kita ha mga kaguruhan atau kahisyon ni pagpangasubon ta biyayan. Ikuan ito biya ining jawab ni. May tay kay mo biyayan. Ini lang niya sa benar tudlong niya nangasubo kolong niya sin lando dakula. Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah. Sa inyalong niya, lando maluhay, hahis yusuin paluhayin sin Allah Ta'ala. Na ya Muaz, yarilong niya in pakarajaan, bamahinang mo siya, ikasod mo pa surga, iban ikalayo mo din ha, narka. Ta'budillah. Pagtagipong ko fa Allah Ta'ala. Pagtag-ipon ko fa Allah Ta'ala. Biya din pagtag-ipon fa Allah Ta'ala. Haminang kita sinamo inhinang kabayaan sin Allah Ta'ala karidaan niya. Al-ibada ismu jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali dhahirati wal batina. In ibada piyagiyan, kataan himumungan, kataan kakahinang, sibura imatampal, iban nakatatapok siya apabila karidaan sin Allah Ta'ala ibang kabayaan niya in himumungan niyan ibang kakahinang niyaon nakasud siya pa ibadat fa Allah Ta'ala sud siya din ang mga ibadat fa Allah Subhanahu wa Ta'ala baka na mo ilang ito yaon natin na himihinang sinunulong niya ibadat to di mano siya yaon amo hindi na siya miga masigit yan iban naguguyod na sin tasbih niya kita ni balong ibadat tudlong ni manu siya yaon. In ibadat ini tinatupot Allah Ta'ala in makaingat sina mo in qadar amo in gantaan ataw kamu kalagkuan sin pag-ibadat mo ibang kaasili sin pag-ibadat mo biyayan. Nang pabilalong niya nagtag-ipon ka fa Allah Ta'ala la tusyrik bihi shay'a ayaw ko sumakutukan niya sabab in pagsakuto pa Allah Ta'ala ikalarak sin ibadat mo yaon. Ikalarak sin ibadah. Ini kedua niya, wa tuqimus salat. Itindag min sambayang. Haaturan amuin
pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat sin sambayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabiyatin paginangtakan niya. Bukan naminang kita sin kabayaan ta. Bukan naniningod sigod sa kita sin mga tao mga awam haagama. Ataw kasi mingod kita rin din na naangad ta ataw kakikita ta maasta biyayan. Di sampain kaunan sin maasta nalong sila aturan sin agama na masira niya magad kita kanila. Bukon sa kita unta imbiya din sifat sin sambayang sin Rasul sallam amu yatin urulanta amu ilimpas sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul sallam diaksid Allah Ta'ala supaya mahinang siya suntuan ta sinamuin sa rayo-rayo biya. Hindi na sabab yung kataw tayo manguran na mga agama Islam. Amu yatin ikadua hinangan si mano siya ikasud pasurga. Ini katunya wa tu'ti zakat. Bangon altata nakaabot siya ni saban na suwe kita magzakat. Ayaw kita magmaikot sin altata yaon sabab in zakat yaon di yaon ika kulang sinamong pangaltata gaman patubuon sin Allah Ta'ala ibang katurahad lo kiyama. Demikian ini ika tunia wa tasumu Ramadan. Bang naman tayong bulan Ramadan, magpuasa ka. Magpuasa ka bulan Ramadan. Bakit naman hinangan ng puasa mo? Tu adlaw sadza. Ataw kasiyam adlaw sadza. Ataw ka puasa mo masa ko katlo adlaw sa. Muna ko biyan. Inagi mo, kami ini mga salib. Suwelong niya muna. Din ang mga kamatawurang biyan. Naig ko bang pangako mo ginawa mo sarip ko biyan? Salib ko biyan? Naig ko din hamuin, posisi mo amo longta nang ako gamang ko nakabawa. Sabab, hininan ko sin agama mo, bukan agama sin Allah Ta'ala nagpapanjari kayo. Sabab, on aturan niya. Sumo liru'yatihi. Sabay magad kita aturan sin amuin kakainang yaon. Namikyan ini kaupat niya, watahidjul bait. Bang-aong gawsta, magnekhadji kita biyayan. On altata labi-labihan kita biyayan, makaabot kita hati niya gasto tamad tumari, on ikabin ang mga ahli tabayan, sampai papaguin tadi sila masyaw sing gasto nila, nakiawagibang kita maghaji. Biyayan. Demikian hapwas na namong siya, alam niya, ya Muaz, ala adulluka ala abwabil khair. Uno, mabaya kulong niya, hinduang kulong niya, sing kalawang-lawangan sin karayawan. Long sinasala, long ni asaw mo junna. Impuasa yan, tampan mo din na narkagyahanam. Tampan junna. Wiqaya. Wasadaqatu tutfi'ul khati'ah. Impagsadaka, ikapung singkatan dosa mo fa Allah, ikapakpak sin dosa mo fa Allah Ta'ala. Sama ikut kita biyayan. Magpanaraka kita biyayan. So pa mga unong-on mo kato mga wayrong tamungan mga itamong. Pihanta na intamungan tamo dita na manjari usalan. Amo na ti pagdihil ta biyayan. Uno-uno biyayan. Na ataw ka mga kakaon biya labi-labihan yung kakaon ta biyayan. Bang dita na mauus ka na sung na malos. Long may pagdihilan na matupang pangdig ta biyayan. Bukod na mo in marayaw yato in amo ikadihil ta biyayan. Nahadlo kiyama, magsusungkaw, may ta amo in reject in kadihil mo. May ta in kaya pagsara ka mo amo in sung na mabalo siyaon. Magsusungkaw, kakitaan mo in pahala, sina mo in marayaw, iban bukun marayaw. In sadaka, makapung hadusa si mano siya biya tubig. Apabila ikabusog ha kayo, mapungin kayo. Na biya turain hal siya iyaw. Wa salatu rajul fi jawfi layl. Demikian Muaz in pagsambayang sinusog ha tungadu amuin sabo malilindong sabo in mga taon na tutuog ikaw bati kaw nagsambayang kaw nagtahagyud kaw nagqiyamul layl kaw. Nung sinallahu ta'ala tatagyafa junubuhum anil madagi' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun hatta balaga ya'malun. In kaunan sin sila mga sahaba sin Rasul sallam
Ibang mga sila amuin, magtatahadyod, di na lang niya masok yung mga kid nila pagtugan nila. Nung sinallahu ta'ala. May tadi na masok, imana, di na sila makakulang. Hakar na sinamuin pag-ibadat nila yung pagtahadyod nila yung. Iyada'una rabbahum khawfa wa tama'a. Nangangayong sa sila patuhan nila. Hamuin pagpangayo nila niyaon, karena pagmabuga nila fa Allah subhanahu wa ta'ala, iban amuin, tama nila, sinamuin tutumbasan din kanila, at ka angan-angan nila, madohat nila tutumbasan din na Allah subhanahu wa ta'ala. Iban uno-uno rizki na mo kanila, piyag napa kanila, hakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli, piyamong sin Rasulullah kan Muaz. Long ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudi wa zirwatu sanami. Uno, Muaz. Mabaya ko ba itaan takolong niya? Sin, uhan sin katampa karagyaan. Iban hak sin katampa karagyaan. Iban bubong sin katampa karagyaan. Mahuli na mong siyalong niya. Ala ukhbiruka bimalaki dhalika kulli. Uno long niya. Mabaya ko long niya baitan ta ko long niya sinamuin. Masakop na yung katan niya to sin kakahinang ini. Longi Muaz, bala ya Rasulullah. Hoon, baita ko ya Rasulullah. Baita ko long ya Rasulullah. Nalong sinusalam kaniya, Ra'sul Amr al-Islam. Inuhan si katang pakaragyaan, agama Islam. Wa umuduhu, inhag sinamong pakaragyaan, tumindog yung pakaragyaan, as-sala, subay, magsambayan. Wa zirwatu sanamihi, al-jihad. In bubong niya, atop si pakaragyaan, amunain paglulod tuwaran sin Allah Ta'ala. Mahuli na mong inarasalanong ni ala ukhbiruka bimalati dahil kul. Qala bala ya Rasulullah. Akhaza bilisani. Kuffa alayka hada. Una lang niya. Mabaya ko lang niya. Sin. Kataan uno-uno hati niya mo in maka. Sibo in. Kamilikan mo in katan yan. Hati niya mahinang mo inamon Islam. Amuyatin uhan sin katang pakaragyaan mo. Mahinang mo insambayang amuyatin hag sin pakaragyaan mo. Mahinang mo in pagluluntuharan sin Allah Ta'ala amuyatuin ato pataw kabubong sin pakaragyaan mo. Nalong siya salam, iulinan niya indila niya. In agi niya, long niya kuffa alayka hada. Kontrola long niya indila mo, hadi ko makapamung, hadi kabayan sin Allah Ta'ala. Hati niya ipakontrol indila. Sebab indila ini, na mamung sa dasi sinamundendi ning kabayaan mo bihayan. Ma yalfidhu min qawlin illa waladayhi raqibun atid. Wero ni mumungang gumuade na simud mo yan. Wat malengkan inyaun lilista sazza si malaikat sin Allah Ta'ala kiraman katibin. Wero ni mumungal gumuwa. So pamanamong kalau mo karikaw, kaya lilista ito, kaya sulat, kaya lukis. Kataan himumungan mo. Gumawa din na simod mo. Kaya lilista katan hamuin. Lilistahan sing kataninan mo biya. Na din na sa mabiyawlong siya sa kufa alayka hada. Kontrolalong nin ini. Iulinan niya indila niya. Kontrolalong nin ini. Hadis siya makapamung. Sindi kabayaan sin Allah Ta'ala. Sabab indusa. Madohat po doon. Biyalong ta mga paglimot. Riba. Maglimot kau, di larain pag-usalan mo. Namima, magmimit na kau, di larain pag-usalan mo. Uno-uno bihayan. Na din ang pagkaragyaan niya, undo siya sa, kufa alay kahada, kontrolalong niya inilong niya, imana na dila. Kultu ya Rasulullah, wa inna lamuakhiduna bima natakallamu bih. Uno lang niya ya Rasulullah. Mita, siksaong kami long niya, sinamuin, kataan amuin na kwan na mo, isiksa kami na mo himumungan na mo. Nalong sinasalam ka na, sakilat ka umuka, wahal yakubbu nasu finnari ala wujuhim
illa hasaidu alsinatihim. Long niya, ikaw na Muaz long niya. Long niya, may talong niya Muaz. Di mo long niya, kaya nga talong niya. In kamatauran din ang mga manusia makasud sila panarka, bagkalong niya makadohat si mga pamayhon nila ataw kakakahinang nila. Sa madohat nila in kasiksang kanila, sa babansin maharbisin nila nila. Ganyan na sa mapiyaon kataw tayo mauran na muagam Islam. Al-ghibatu ra'sul ma'asi. La yadkhulul janna namma. In ghiba uhan sing katandu sa Allah Ta'ala. Mayta. Kaya kaon minunod sintay mangod mo. Habuhi intay mangod mo. Piyangangan sin Allah Ta'ala. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Yung sin Allah Ta'ala. Ayolong niya lamimot inantunga pahantunga. Bang di kamulong niya malaang. Unulong niya. Tay mangod niyo patay. Bangkay. Ipakaong kanyo inunod niya. Kagawsan niyo. Fakarih tumulong sin Allah ta. Kabunsiyan niyo. Di niyo kagawsan kaunan. Inunod sin tay mangod niyo patay. Sa may tabuhi intay mangod niyo. Kagawsan niyo kaunan inunod sin tay mangod niyo. Na ini, mga kataw tay manguran ng mga agama Islam. Apabila napuna pilang katao din na pihak si mga kababayan atau kapihak si mga kausugan amo in kulang in pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala naway na tapik nila hinang nila na merenda nila na pagpunpun nila diyaon in pagkaon sin unon sintay mangod nila al-iyadu billah. Na din na sabab yung kataw tay manguran na mga agama Islam inadis ini hati niya in kamatauran din ang mga manusia makasudhan na ka bukembar sa babansin amal amo in kakahinang nila sa gawa bar sa babansin amo indila nila amo in maharbis indila nila. Adi na sabab yung kataw-tay mauran na mga agama Islam mura-murahan amo in makaanib kita niyo din ang mga pakaragyaan yaun. Tinya nakawa na to in wasiya din na ikasiyam ikahampu tagisa iban ikahamputag dua ini. Insyaallah ta'ala hati niya next year to na kasunod nato na isab hawasiya sinallam amuin ikahamputag tu bihayan. Mura-murahan natin dihilan sin Allah ta'ala mumpaat kato taniyo inamo in pangadjian nakawa nato ini hati niya labi luba hati niya amuin ginawa barangko hati niya kaamalan na mo yaon namikyan amuin kamu katotay manguran namo ini karna ini halasa namo kaniyo bukan karna amuin mawansi kami sa nagsalasay kami sin pakaragyaan yaon hasupaya makaigkita nyo din na kangian makakadto kita nyo pakarayawan bisan dumatang kato in kamatay na alhamdulillah mapatay kita halom sin likusan sin agama Islam. Mura-murahan din na sadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Murah-murahan mga palangungan sing kami akan Islam may maluk kamo waktu ini nakahampit kita ni orang mga pengajian sa rayaw-rayaw may mapatod na to halian kabuhi ito pagkala siwi-siwi bang mga kita-kita unsing kita sumakawa inyad to bang siya nakasulang ha kabayaan sin Allah Ta'ala yung pagpatay na to na malaggo yan to hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala at mahinang parsawabaan sin ikatilak mo imano siya palong sin narka jahannam dahil nga amin parkala pangatod niya siwi-siwi sa kalidakula amo na in pagpakay sin dila maun pa amin lang ta sulang pa amin kawayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun indila sa rayaw-rayaw pa kayon siya maun pagjikir pa Allah Subhanahu wa Ta'ala maun papanghindua apatuhan Rabbul Alamin pakatan amoy in mumuhuton sin bariman den hatuhan Rabbul Alamin pakayon indila habihating kahalan niya bukon amoy in pakayon maun pa amin katarihan si manusia hakabuhi niya doon haparkala law ta panudsod sinambuk manusia pahambuk manusia sumakawa in labi malingkat bang kita manudsod na amoin halkaanta intay mangunta bang aon parkala law taon haon wala imamureng mga
ini kakahinang nila na inyad turahon ta sila magminno-minno, laong sin bahasa, lahon mag-ison-ison, baitaan sinyan wala na kaamo, asupaya mahawas ta intay manghudta day nga kasaan, inyad to hambuk mo isang amal sa lago-lago bistahon kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan, nakakawa kita niyo, masi-masi, in pangadjian lang ta den Sheikh na to, tungod paparkala wasiya, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inibin kato tanyo, ay siyusin mabaya umampit, na kumawa na siya sarta paganggautaan niya insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ito nasadyain, pakaradyaan na to ito ini, itukbal na mo in kasila sa pagkataan ni Maluk ka mo ito ini, dahil naman haamin yari halawman simula na to sampay na nakalayo pagwahula madto pa hula Islam hula Arab yan yung mga katawtemanguran amoy timutundan kato tanyo simpo karadyaan na to mura-murahan mga katawtemanguran salam doa kan yung katantan sarta tukbal ng uday sabing pagsukur pakataan amoy wala nagbati laul long ta wala namutasi sin pakaradyaan sin kita niyo ini ambok dahil mga sahalga-halga pakaradyaan adalat sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil limpal si pamuk na Muhammad sallallahu alaihi wasallam in biya si pakaradyaan na ini ambok siya rin halaman sin surga karena doon ini wayroon pagbisarahan buat malaingkan kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan pamandok sin pamuk na Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mga sunnah niya na salam doa balikan ko mga katawte mga lancarta pagsyukur puas dengan pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala ibalik ko ka guru na to in pakaradyaan magkhatam ka to sin pengajian na to o ito yung palitapagod Wa qala rabbukum ud'uni astaghfir amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. رضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد النبي ورسولا اللهم إننا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إننا نسألك خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.